Kadom puthot nawe tum phan wang thulo ijang po YouTube channel la hin pen lasi nono por madin rasa dak pinang an video nang tum phan paklang pan page jording piklon ni YouTube along son video ki upload pan page jording piklo tame pinning we nang tum phan nawan pilo ade nang tum phan akko chi parjan thulo abasan si non bangke isi hala neli YouTube channel long namatum humrudam loh plotang te technology inot karbi best Kumar Sanu voice inot asi hala dak kipalun bang do sinatum thadak humrudam loh plotang te natum theklam longji sansi non ta mela bangso amonet kiluna lun sinang paklang panji ko ana si jume ko ana si juno la aprang me nala tum thektam longlo pasi nona poda me na de paklang panji asi se da jume pick inot karbi boy best Kumar Sanu voice top 10 kilo namba de top 10 pudanang he local top 10 na bangke teme nang tum bang sin nona poda paklang panpo nasi video na tum lang donon labang so kilo na munit day nasi asa lawing tampana nidak ka laho nidak itu marang koila matiang along iban nangges pala nangges pa ni bang cek mane kicok cheese tame nilong ta nang lihat ha akan atum karjirang tame nanta lihat na atum dang jian jang tha chok te das tame ni pam nangges posemeni ikethini besemeni chok te das tame ni dun tik das tame ni lehana king cherry pen ge da kapilo bolte ni da Kumar Sanu kali ni ge aleng postan ni ge kiklen tha market tha bujung tha bosom he chok te das tame to ni li body por pa hur khujana hur khujana तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है तुम्हें हो जिसे बदल मरता है तुम्हें हो जिसे बदल मरता है तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है रहूं तो हो बेचैनिया बासिया हो तो भरती है बेताबिया हो न जाए कहीं तू मुझसे जुदा हो न जाए कहीं तू मुझसे जुदा हो न जाए कहीं तू मुझसे जुदा ऐसी बातों से दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है तुम्हें हो जिसे बदल मरता है तुम्हें हो जिसे बदल मरता है कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करे ये तेरे इंती प्यारे कलते हैं नी तुमसे के दिल तुमसे प्यारे करते. So once more welcome back again. So guys, if you like this video, please comment and please share it and please subscribe and don't forget to click bell. Okay, this much only.